Inggih idadane para pamiarsa lanang istri sanekan tu nangrenge ri sejeroning basa basita tata titi parikramaning ngatur di tatkala dadane kesudi utawi kesumakuta ngawentenang penyuwagata atur di tatkala ngawentenang upacara plebon utawi ngabel. Iriki wenten pah-pahan ketiga sane kaping siki ke bos pemabah, sane kaping kalih ke bos bantang atur, sane kaping 3 ke bawah kuasanane ngatur utawi perlinane ngatur. Inggih jagi kawitan titiang. Inggih angganing palungguh peranda lanang istri sang meragaya jemana sane dahak suciang titiang. Dane jero mangku naler lanang istri sane dahak pisinggihin titiang. Tansah saha tantuna bakten titiang. Majeng ringangge semeton lanang istri para uloman sane nenten persida untuk ditang nyarca sikit kekalih sepengeroh dadane sareng sami sane tresna sehing titiang. Rahina demangken titiang kepakusara saha kapitelas ngawenten ang pengending-ending penyuwagata atur Sumatera sakimaon sedurung kawitin titiang bina kadi atur pengaksamaan titiang. Nganutin tersedue pinihrian lugrayang titiang ngarcana sarining pamidi melara panantuk nyakupang piranti kara kalih japa pengeras titi semah sidimandi pengastung kara panganjali umat. Om Swastiastu. Kalase dini piranti kara kalih japa pengeras titi titiang. Dumugi presida panggil titiang idadane para uleman sareng sami pada kena rahajeng labda karya lulut asik tan kehanan dening kasungkawan ri sejeroning suawisme anu duwe suang-suang. Nenten lali nala titang ringgalah sane dahating mau tamu tiki ngaturang parame suksemaning manah. Parame suksemaning idep angayu bahagia duaning idadane sareng sami sampun presida gurnita ri sejeroning jenane napak cokor iri kiring puri satria. Mejantan sampun sepengeroh idadane sareng sami sagi iring ditang ngrembeng ngrenteben tansah nunas piranti kara kalih japa pengeras titi. Dumugi sangkaning puji pengeras titi idadane sareng sami. Sang meraga palatra digelis presida mewali ring sangkan paraning sang numadi. Nah, nika pemabah. Sani mangken lanturang titiang pinaka bantang. Inggih idadane para uleman lanang istri sareng sami sane dahak musti kalyang titiang. Rumase jenar garjita paritusta manah titiang. Mejanten sampun sangkan pangendan. Saha amin tesih karunianida sangyang parama kawi. Tansah sangkaning piranti kara kalih puji pengeras titin idadane sareng sami. Rahina nemangken presida raris titiang ngawentenang sopo karaning yadnya. Pengajuman memeras ngelantur raris pengaskaran. Sani wawu sampun kepukut atau ide sang adi karena pandita luwih sang meraga suling peragayang sang meraga iya jemana. Mejanten sampun sakaning pikiranti kara kali japo pengerasitin ide dani sarang sami. Maka sami dudonan acara parikrama acara rahinan mangkin sampun persida memargi rahajeng labda karya sida sidaning don. Ringgalah sane becik puniki nalar titiang pinaka wala penyelidi sang sane keni kasungkawan banget ngelungsur geng rena pangampura menawi tawentan Sri jeroning kauripan sang meraga pelatra nanang memargi sane tan rahayu memargi parilaksanangipun sane tanar kaon pemarginipun ninten lali titiang pinaka wala penyelidi nunas geng rena pangampura. Kawentan nanti tiang kaiwangan titiang nika sane pacang katur mantuke ring para uleman sareng sami. Inggih idadane para uleman sareng sami sane dahak mustika yang titiang. Sane mangkin duaning sampun meragepuput acara parikrama pemerasan puniki ngelantur pengaskaran. Mangga titiang ninten ke bos maburuan alas manyang ngatur semalih sane mangkin sampun tambis-tambis lintang parwata desang yang baskara dipati.
maka cina bakten titang tersina titang majang ring para uluman sarang sami sani mangken sapun cumawis galah kalau desa panemayan titang pacang aturin di dadane sarang sami nyite rayunan boga Sumatera maka yasa kapten yatnya sang askara puniki kirang langkung tunda luwih doh ring sang sani master sampurna antu titang mesoda sang kaning pre namya manah nganap kasor titang mang daledang ugi dadane sarang sami ngampurayang kalih ngak samayang kawin tenang titang inggih kadiasa punika presiden antu titang ngawin tenang pengending-ending penyua gata atur kirang langkung tuna luwih doh ring sang sani muasta sampurna dua ning kamudan titang jero ning basa basita nenten lali titang ngelungsur agung rena pangampur pisan inggih sani mangkin maka wasana ning ngatur maka perlinan ning ngatur puputang titiang untuk para mesanti om santi om inggih kidadani para ulama sarang sami mungkin genah sani pacang kecumawisang inggih punika wenten ring sarean bedangin wenten siki sani bedawah nalar wenten siki inggih kadias punika atur-atur titiang suksema durus ngadak sarang sami suksema